Arngut kisamla shenrang kibashang ha kawai kaskuti kabadan yau number ML05N khandaisan sau hinyau bat kibadang wan phai na kajing yaseng sinon rangba karibohai Presbyterian Synod menta kasengi ha kabalang diwan laong ba kila adu yala kajong kajing im hadian ba kaskuti kaba kishong kala sha senlat ha kawai kabas kabadan ya number ML01 hinyau sau layar kabawan na kajuhi kajaka kaba penlong ya kate kajing yaseng Synod bat kate kajing jia kala jia menta kamiat ha kapor kumba prabaji bat kate kajing jia kala jia ru ha kasurok National Highway 6 bat kabadang hab ha kibenta jong kasnong umran dairi bat kate kabos bat kaskuti kidai kibawan na kaju kalenti ha kasurok ba kaban kiyo syasilong Henry habal apoi ha kate kajaka kitei kisamla shenrang arngut kibashong da kaskuti kila persang ban keniya syakmat ya kate kabos Henry kila sya senlat hadu ba kila mensaujur bat duno sendan yala kajong kajing im kitei kisamla shenrang arngut ya kibal akhlak no ha kate kajing jia latip kerteng kum u eliphas umba arpusaus nam kerta ubadai na kasnong umdokha ya ubal akhlak no hasyan bat waipat ya ubal latip kerteng kum u riban suk singkli arpu khandais nam kerta ubadai na kasnong bhoi rembang lara no sya CSC umsning bat nakaliang kipulit ka umsning police station masentip ya kate kajing jia kilawan poi mardor syakatei kejaka ban penlong ya kejing toket na kabenta ban tip ya kadau tenrai ya kene kejing ja bat ban leru kat kum ki kendon jong ka any